دما خوش ببینرین هیجا ایرو 14 هزیران 2023 روزان روزا چهارشنبه بوی رو گشتن هری سرکی و هری بالکش یل سرانسر جهان رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچه جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش ببینرین هیجا ایشا سوریان جاری کردن لسر پلانین ماسین بازاره یه پشت هفته کردن و لپایتخت کازاخستان آستانه جوینکا چارآلی بیک وره ده جوینا جیگرین وزیرین کارین دروین روسیا، ایران، ترکیه و سوریه ده و نزبونا انقره و شامی وره نقاش کرن روسیا دبیجه رشنویسا نخشری آمده لخالین شام و انقره نیزی هف بکن جیم پر زحمت خویادی. بله حکومت آلمانیا راگهاند کو قدخه کرنا کومین نتو پرستین تونتین ترک ده روژا و وان ده تنیه پارلمنترا پارتیا چه بوگنر گوت جبو قدخه که بویرنگی بی راگهاندن هینا دوی چه ببه او نرازیبون نشانی بریارا حکومت دا. پشتیگو سروک اکپایی رجب طیب اردوگان ده هلبجارتن سروکوماریه دبسر کد لألمانیای کومن آلیگرین اکپا مهپا خوپیشاندان لدار خسته بون. Den Vorschlägen der EU-Kommission zustimmen werden. Das bedeutet پشتیوان خوپیشاندانان گودم بدم بویرین تندی قومین پارلمانترا پارتیا چپ کلارا بونگر مجارخس روژه و مجلس فدرال. جبو حکومت فدرال آب سروک وزیرتیا اولاف شولز برسوی بده کلارا بونگر پیشنما پرسک پیشکش کرد. بونگر دیار کرد و کوم فاشیست این ترک گفیل کردان هندکاهیین لترکیه و مخالفین رژیم اردوغان این لآلمانیای دخون و پرسا مینا لفرانسای و بین قدخه کرن آن ناکر. بناوی حکومت وزارت کارین هندور ده هفته حزیرانی ده برسف دا پیشنوم پرسا بونگر او ادعا کرد گول سر اولکاریا جیانی یا کرد و مخالفین ترک این لآلمانیای گفکنینه. وزارت هروها ادعا کرد گو یکینین اولکاری تجاری جعوی خوشتندروی نگرتنه. Für Asylsuchende aus Ländern mit einer Schutzquote von unter 20% sollen diese Grenzverfahren nämlich verpflichtet. پارلمانترا پارتیا چپ کلارا بونگر ناراضی بون نشانی دا خویانیا وزارت کارین هندور دا او دیار کر نای قبول کرن گو حکومت لگل بویرین تندی جی قدخه کرنا کومنتو پرست این تند این آلیگرین اردوغان نخستی روژا خو. بونگر آنی زمان حکومت جبو اردوغان هرس و عاجز نکه بریارا پاراستنا کردان و مخالفان ورنگرتیا او گود از وی پرسش خود که جبو الکوجون تو پرستین تند بین قدخه کرن گلو دوی هین چب به. الکوجول آلمانیای هنجی کوما هری مزن آراستگریا تنده ابقاسی نیونازیان خطره. پارلمانترا پارتیا چپ بونگر راگهاند گولگل گفین لسر کرد ارمن و کومندن. لشونا گو کومن نتو پرست این ترک بین قدخه کرن تفگرا آزادی یا کرد دکریمینالیزه کرن او دست نشان کرگو اوه یکی قبول ناکن.
دوی نافبرê de beravajî daxuyaniya Wezareta Karên Hundur li gorî daîreya parastina destûra bingehîn Komên Faşîst ên Türk li ser ewlekariya Hundurîn gef heke. Daîreya parastina destûra bingehîn herî dawî meha çileyê li ser Komên netewperest û nijadperest ên Türk analîzek weşand bû. Daîreyê diyar kiribû netewperestên tund ên Türk li dijî Kurd, Ermen, Roman, Yahûdî û Elewiyan xetera ne. ارتشا روسیا جارێکە din bi mûşekan êrişê bajarê Odêsa yê dikeve başûrê Ukraynayê kir di êrişê de herî kêm 3 kes mirin û 13 kes jî birîndar bûn hem wextî êrişên dijber yên Ukraynayê li ser Rusya ji serokê wî welatî îdayên balkêj derketin. Serokê Rusyayê Putin îdia kir ku leşkerên Ukraynayê yên hatine kuştin 10 qatî yên Rusyayê ne. Putin her wiha careke din Ukrayna li helweşandina bendava Kaxovkayê sojdar kir. Di şerê li Okrayna da qonaxa nû ya metersiyê dest pê kiriye. Bi pêngava hêzên Okrayna dayî dest pêkirin de hêzên Rusya dixwazin herêmên bin kontrola xwe biparêzin. Hem wextî vêyekê jî êrişên xwe yên li ser bajarên Okrayna didomîne. Fermandariya başûr a hêzên çekdar yên Okraynayê ragihand ku Rusyayê 4 mûşekên krûz avêtine bajarê Odêsa. Fermandariyê diyar kir ku ji van mûşekan do hatine bê bandorkirin. Hat ragihandin ku beşek ji cihên kar yên li navenda bajar ziyan dîtiye. Di êrişê de herîkêm 3 kes mirine û xebatên rakirina kavilan didome. Metersî heye ku dibin kavilan de kes hebin. Li aliyê din serokê Rusya Vladimir Putin carekê din biryardariya xwe ya di şerê li Okrayna de nîşan da. Vladimir Putin îşaretê bi êrişa berfereh ya hêzên Okrayna li dijî wan dayî dest pêkirin kir û gote leşkerên Okraynayên hatîn kuştin bêhtirî 10 qatiyên me ne. Putin duh li Kremlînê di hevdîtina bi rojnamevan û blogerên Rûsîn alîgirê Kremlînê re rewşa şer nirxand. Serokê Rusya balkişanda ser wêgê ku bêhtirî 106 tank û ji sedî 25 heta 30 ji wesayetên leşkerîn Okrayna ji welatên Rojavakirî wenda kir. Vladimir Putin kêf bi xistina bendava Kaxovkaya bi mûşekên hîmaris yên ji aliyê Amerîka girtî tometbar kir û ev tişt anî ziman. Tu pêwendiya Rusyayê bi teqîna bendavê re nemaye ji ber ku encamên teqînê rewş li deverên dibin kontrola Rusyayê de dijwar kiriye. Putin diyar kir ku li welê hewcedarî bi îlankirina seferberiya nû tune ye û destnîşan kir ku hejmara kesên ku bi dilxwazî û bi peymanê beşdarî artêşê dibin zêde bûye. Li ser pirsa gelo ew ê fermana seferberiyekî din bide, Putin ev bersiv da. Îro hewcedariya wê tune ye. Hin kesên navdar dibêjin ku pêwîstiya me bi 1.2 milyon esker heye. Ev bi wêyekê vegirêt daye ku em dixwazin çi bi dest bixin. Belê pêvajoya bejdarbûna Swêdya ji bo NATOyê ji aliyê beşeke endamên hevpeymanê ve êdî bûye cihê nerhetiyê serokê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Biden li Koşka Spî bi Sekreterê Giştî Natoyê Stoltenberg re civiya her wiha Koşka Spî jî dibêje dema bejdarbûna Swêdya ji bo NATOyê hatiye. Guarantees that being a NATO ally entails. Daxwazên beşdarkirina Swêdya ji bo NATOyê rastî astengiyên Tirkiye û Macaristanê hatiye. Rejîma Enqerê ji bo vê bejdarbûnê gefên xwe didomîne. Êdî ji vê helwesta derengxistina endamtiya Swêd beşeka welatên NATO nerazîbûna xwetînin ziman. A minimum of what allies have to invest in our shared security. We'll strengthen our partnership with them. Serokê Amerîka Joe Biden bi Sekreterê Giştî yê NATOyê yên Stoltenberg re li Koşka Spî civiya. Di hevdîtinê de geşedanên dawiyên şerê Okrayna Rusya, piştgiriya ji bo Okraynayê û lûtkeya NATOyê hatin nirxandin. Di tîrmehê de wê li paytexta Lîtvanya, Vilnius lûtkeya NATO were li darxistin. Biden û Stoltenberg
لسر پشتوانیا اوکراینای جی دوباره کرن. His partnership and especially his leadership of our NATO alliance. ستولنبرگ بریا هفدیتنا به بایدن را به وزیر کار دروه ین دولتین یک بوین امریکای آنتونیو بلینکن را هفدیتن پیک آنی بو. ترکیه دماها آداری ده اندامتیا فنلندیا یا ناتوی پجراند. پیام داویا دولتین یک بوین امریکای کدوی سوید ده زوترین دم ده به اندام ناتوی دو جکوش کاسپی هات. Access, to home ownership nominated more black women to federal courts than بردفکا قصرا سپی کارین جان پیر دست نشان کرد که سوید ارکن خواه ین لگوری پیمانا بری یا به ترکیه را پیک آنیا او قانونانو یا تیکوشینا لدجی تروری دیکی حزیران دکتی امریتی. پیر جاره کدن تکس کرد که بجداربونا سوید و ناتوی خورتر بکاو گوت امو ساده فکرن که دوی سوید زوترین دم ده به اندام ناتویه ام دوی واریده بهیوی نه. چین دخوازه ده سردامان نو ده لروشتات ناوین دستی خواه خورد بکه دوی چارچوبه ده پکینی به ریوبریا خواسر فلسطینی را هفکاریه که استراتژیک امضا کرد هم وقتی هفدیتنا چین و فلسطینی هیزن اسرائیل جاره کردن ایریشیم فلسطینیان کرد و شردر کرد. چین جبو هبونا خویا لروجهلاتا ناوین برفره بکه کار و خباتین خو بخورتی ده مشاندن. لسروی اساسی چینی بریوبریا خواسر فلسطینی را هفکاری استراتژیک امضا کرد. ده هفدیتنا کودوه لپکینی هاتل دارخستن ده وزیر کارین دروی چینی چینگ چونگ دست نیشان کرد که چین گرینگیه کمزن ده مسئله فلسطینی. چین دیار کرد که زیارت سروک دولت فلسطینی محمود عباس پکینی ده بریوبریا فلسطینی را هفکاری استراتژیک آواکریه. اف پینگاوا چینی یاش بو باندورا سیاسی و آبوری لروجهلاتا ناوین به دولتین یک بوی ره هفکاریه دکه. لسر وی روشه چینی نونره کی تایبت دست نیشان کر که برایدارین اسرائیلی و فلسطینی را بجوه. بریجی رایدارین چینی گوتو بون که او آمدن هفدیتنین آشتیتیه ین دنافبرا ریوبریا خسر فلسطینی و حکومت اسرائیلی دا آوا بکن. لی ازمونا ویا الهرم بگرانی با آواهی، چکرن و پروژه یندن این آبوری و سینور داره. سروک چینی ده دسپیکا هفدیتنا خوده جعباس را گود ام دوست و هفکارین باشن. مهر تم جبو و گراندنا مافی نتوایی راوا به بریارداری پشتگیری دا دوزا گلی فلسطینی. هم وقتیوان هفدیتنان ایریشین لشکرین اسرائیلی این لدجی فلسطینی جی هبون. هزین اسرائیلی لباجار نابلسا شریعه روش آوا جوانه که فلسطینی کشتن و نه فلسطینی جی بریندار کرن. بله سروکی دولتین یک بوین آمریکایی بری دونالد ترامپ کو به سوژداری بونا بلگین و شرطین دولتی گرتیه درکت پیشا دادگاه ترامپ لدادگاه تواهی سوچین درباره خود رد کرد ده داومیا دوازده ده نهاته اشکره کرن که ترامپ وی کنگ جاره کردن در بکه به پیشبری دادگاهی. سروکبری امریکای دونالد ترامپ لسر سوجه گرتنا دوسیه و شرطی دولتی درکت پیشبری دادگاهی. پارێزەرێن ترامپ گوت مۆکلێوان هەموو تاوانان ڕەت دکە. ترامپ ڕۆنیشتنا 47 دقەیاندا قەت نەئاخەوی. پشتی دادگەهێ ترامپ بێی شەرت و مەرج و قەدەخەیەن ڕێویتیە ji دادگەهێ دەرکەت. هەروەها حەوجەداری داینا کەفالەتێژی نەهات دیتن. لێدادگەر جۆناثن گودمان قەدەخە کرد گوت ترامپ بشاهدên dozêra têkiliyê deyne. گودمان di derbarê Walt Nauta de got bi Trump re diha darizandin heman biryar girt. Nayê zanîn got Trump dê kengî dîsa çarçoveya dozê de derkeve pêşberî dadgehê. Di qeydên dadgehê de jî dema dewamiya darizandinê nehat eşkere kirin. Hêjayî gotineya Trump got îro dibe 77 salî bû yekem serokê berê yê dewletên yekbûyî yên Amerîkayê got ji ber sûcên federal derket pêşberî dadgehê. Di nîsana borî de jî Trump li New Yorkê li ser sûcên dewletê derket pêşberî dadgehê. Trump gelek caran got ew ji sûcên li dijî wî bêgunehe piştî dadgehê rêveberiya Biden tawambar kir. Di mîtînga li New Jersey beşdar bû de got
ایرو ام شاهدن خرابترین و هوفترین کیس بازی دستهلاداری یاد دیروکا ولات خود بون ایرو یوکا شرم بینیفساندن. ترامپ اگوش بو هلبجارتن سر و کوماری ین سال 2024 پارتیا کومار پاریز نامزده ادعا کر گوشبر آرمانج سیاسی دوز لوی هاتیه وکرن. لپراوین یونانستان جاره کدن تراژدیا کوچبران هبود انجام بنابونا کشتیا کوچبران ده نیزی 8 کسان جیانا خوش دزدان. لنیزی گراوا پلوپانس آل باشوری گراوین روژاوی یونانستان کشتیا که کوچبران نقطه آوی بوم. یکینین اولهیا پراوی یا یونانستان تیکلدار میجاری دسپی که داخلینیک پاروکر هاد دیار کرن نیزی 100 کسی هاتن رزگار کرن و 17 کس جی ده آوی ده خنقینه. پشتره اف آگاهی هاتن نوکرن و هاتا گوتن کسین کو جیانا خواهی دزدانه نیزی 8 کسینه. یکینین اولهیا پراوی دیار کرن ده دما رزگار کرنه ده وان دیتنه کشتیه ده قد یلگین رزگارکیه ین کوچبران توننه. نه هاتا دیار کرن که کوچبرین همولاتین کی جان ولاتینه. کوچبر هول ددن جباشوری پلامپونزی یا جه گراوا گریت یا دریای سپی درباز بکن او خواه بگیهنن پراوین ایتالیایی. ولی بینرین هجا اف جهانا کامته دنه مالا ما همویانه گوارتنین افهوایین لسرانسری جهانی راستی باندورکی ایدی لتواهیا هم زندیان و هم جدم رواهی دیگه آژانسا هاوردور یا اوروپای راپورا خویا جه 1908-2021 باندور بوینا بویرین خوازه تنی ین لپارزمین اوروپای پاروکر آژانسی دیار کر که نیزیم 195,000 کسی جیانا خواهی دزدایه هر وها 506 میلیارد اورو جی زیانا مادی بکاتیه. لگوری راپورا کجالی آژانسا هاویردوری یا اوروپای وهاتیه و شاندن دنوا 40 سالین داویده 195,000 کس جبر شرط و مرجین گران این هوای جیانا خوش دستانه. نرخ خسارة مادية جبر شرط و مرجين هوايين آوارت دركتية 506 مليار يورويا. دراپور آژانسا هاویردوریا اوروپای دهات گوتن جبر لهی باهوس پیلین هوایا گرم و سرمایه شواتا دارستانان و شمتینا آخه دنافبرا سالین 1908 ده 1021 دن نیزی 195,000 کسی جیانا خوش دستانه. ده داخویانی ده هات دست نیشان کرن که جزرارین مادی تنی 107 میلیار یورو هاتیه سی گورته کرن. هر وها دانن نیشان ددن که پیلین گرمی جسادی 81 مرنان و جسادی 15 زرار آبوریه. کار به دست آژانسا هاویردوری یا اوروپای الکساندرا کازمیورچک جاژانسا آفا پیرا گوت. دوی امبلس خو آماده بکن دا کوبویرین هوایین تند به پرواکتیو مجول ببن دا کو پیشیل مغدورین دن بگرن. تدبیرین جبو پاراستنا نفوسا پیرا اوروپای نمازج برگرماهیا هوا و باندوراوی یا لسر کالو پیرا. هرچند لأوروپای پشتی پیلین گرمیین دوباره ده هاوینا 2022 دیان ده جمارا مریان زیده کر افدا ندرا پور آژانسا هاویردوریا اوروپای ده کو ایرو هاتی و شاندن ده جهنه گرد. لگوری نرخاندن آژانسا هاویردوریا اوروپای اگر گرستیر که 1.5 پلی گرم ببه حتی داویا 100 سالش 9 میلیار یورویان و بکیجه 25 میلیار یورویی. در راپور ده ها دیار کرن که گرجبو ریل بر شرط و مرجین گران این هوایی تدبیرین پیویست نین گرتن و بر همین چاندنیه و داهاتا چاندنیه جی کم ببه. بله بینرین هیشم لوردگی جین داوی بلتن آخوی جهانی او دبیجین حتی سبا جاره کدن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر خوشیده هر شاد بختار.